Asithandazeni. uNkulunkulu umnikati wemandla onke, siyathandaza ukuthi lo msebenzi lesitowenda lamuhla la komidini ube phansi kwesandla sakho, uphakamise luthumo kuwe kuze kuhlonipheke inkosi, kusitakale nesive seMaswati. Lokhu sicela egameni laJesu Kristu, amen. Siyabonga ukuthi sesikhona ekuseni namuhla kutobuka umsebenzi webudget yelitiko letinkhundla administration and development. Sitawucela ukuthi vele sisheshise nje nasiye sente ma introduction sikhathi sina 2 hours lo savela saqalile kusebenta. Sitawucela ukuthi timphendvulo leti tawusala tibe tilungile tiredi kusasa entsambama ngoba vele Friday sekuyathebulishwa. Ngitawucela ukuthi sicaleni sitawucala ngato timphunga leti tawudisho ukuthi tibobani. Mine lohleti la etafuleni nguSenator Gelani Dlamini uLamavimbela, ngase ncele sami kuna Nokuthula Phungwayo longumabhalane welitiko, ngase kudla sami kunalungile Siyaya mabhalane wasePhalamende. Ngitawucela ukuthi sicaleni ke sitetfule, sitawucala ngala ngenhla sehle seyoshona kumphunga Magagula. Sivusele endvuneni nelitiko. Libito lami ngumphathwa ngwaDlamini ngimbunga ngisuka eDlaweni. Sivusele sihlalo, ngivusele indvuna kunye nema officials nema colleagues. Libito lami nginguLorraine Ngwakanxumalo, ngililunga kule committee. Asivusele chairman nendvuna nema officials ayo netimbunga ehloniphekile. Libito lami ngimbunga Sicelo Dlamini ngokuchamuka eMaphalaleni. Sivusele chairman o chairperson, sivusele induna nalehamba nabo. Libito lami Isaac Memo Magagula, imbunga nelunga lale committee. Siyavusela sihlalo, sivusele indvuna nema officials. Mina ngindumiso ngokaMdluli lisekela lamengameli. Siyabonga, sitawucela Honorable Minister ukuthi utetfule utfule nalo hamba nabo noma bayatetfula, sitawubona ngawe. Ngiyabonga sihlalo esihloniphekile, sivusele kuso sihlalo, sivusele netimbunga tonke. Ngosikhumbuzo ngaDlamini lunga lePhalamende lenkundla yaseNkwene, bakangwane bakukhanza kuhle ukuthi bangithumete inkundleni njengendvuna yelitiko. Ngingacela ukuthi ngintobalo sibavuka bonke basakhuluma yini sihlalo, ngibagcina intolo bakahle manje batetfule ngemvumo yakho sihlalo bonke. Kancane nje ngicela ukuthi vele siyithathe kumbe 5 minutes at the most ukuthi tetfula singasayendi imininingwane vele utisho ligama lakho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu lo sesihlalweni. Libito lami nginguNonhlanhla wakaDlamini, ngingumabhalane lomkhulu etiko letinkhundla. Siyabonga. Sivusele sihlalo netimphunga. Libito lami nginguDudu Nzinisa. Siyabonga. Ngivusele kusihlalo nemalunga. Libito lami nginguPurin Malinga etinkhundleni financial control. Siyavusela sihlalo elibandla lonke. Libito lami nginguSoneza Dlamini RS waselibonjeni. Siyabonga bahlonishwa. Sihlalo libito lami ngingu-Arnold Bhekumusa Qathuta wakaDlamini, ngingumabhalane wesifundza lesikhulu eVenda sesakaManzini. Ngiyabonga sihlalo. Sihlalo libito lami Sibusiso Dlamini, mabhalane wesifundza sakaHhohho. Siyabonga.
Sihlalo lesihloniphekile nendlu yonke yetimbonga lesihloniphekile. Libito lami ngingibheki ngibhabhadla wakathwala kumapalane lomkhulu wesifundza saseshiselweni. Sihlalo netimbonga libito lami ngingisamukelo Gwebu ngisuka eTinkundleni. Khatsini wetfu, libito lami ngincane ngwakavilana. Uvusele kusihlalo lesihloniphekile netimbunga endlini majawudwa nkonde lokhulumako kusuka ofisini lebathuthukisi. Morning Chair and nama senators lakhona endlini ngingizwelithini ngwakambengu esifundzeni sakamazini. Sifusele sihlalo nelibandla libito lami ngiwelile Mkhatshwa legal advisor eTinkundleni. Sivusela kusihlalo netimbonga libito lami ngingibongani wakadlamini senior planning officer. Sivusele endlini ehloniphekile Christopher Ngakabhembe ka decentralization. Sivusele sihlalo nemalunga lahloniphekile ngintombi futhi Nkambule kangisomnotho welitiko. Siyabonga kakhulu ukuthi sesithetfulile sonke endlini. Ngidawucela ukuthi kulesikhathi sanyalo sivele sinikete the honorable minister ukuthi isiphi i-preamble ngathi angakacali ukusiniketa angivele ngethfulele ukuthi i-total budget lesihlangene ngayo lana ngu 547,837,307 emalangeni. I-recurrent ngu 490,454,307 emalangeni. I-capital budget ngu 57,373,000 emalangeni. Ungachubeka Nkosi. Siyabonga sihlalo esihloniphekile lithuma lesilithola kosilitiko. Asisho sihlalo lokuthi kuyinhloko lenkulu ukuthi siba seTinkundleni silitiwe eTinkundla lokuthi nalamuhla njengenjwayelo siphindze sivele embi kwelibandla lakhe sihlalo le portfolio committee yawedlwe timphunga lapho khona sitawethula khona kusebenta kwetfu kweminyaka losetulu lesicedzako sihlalo nekuphindze siceletelwa timali tekuthi njengalokho secala umnyaka lomusha yalonga April siphindze sibe nato timali tekusebenta sihlalo esihloniphekile. Sihlalo kweliciniso lithi silitiko nathi sisukunyiswa ngumtsetfo legal notice number 189 of 2015 lonika lona litiko ukuthi liyawuthi lisebenteni noma ke liyawusebenta kanjani iphindze futhi kuthathwe kumthethosisekelo elivela kaNgwane lo ukuthi litiko eTinkundla kuyawufuneka ukuthi libe khona noma ke kuyawufanele ukuthi tindzaba tekuthuthukwa kwebantfu nenza double decentralization tibe khona tisenjeto even. Sihlalo sihloniphekile ke kuyajabulisa kithi silitiko lokuthi sibe nesihlalo lesinjengawe lekuthi ngaso sonke isikhathi lapho sidinga khona kubanjwa ngesandla sidinga khona i-guidance nekwelulekwa ngalokuphelele sikhanze ukuthi vele sisemukelekile sihlalo vele sihlala silungele ukuthi sisinike indlela nato timphunga ehloniphekile ngaso sonke isikhathi nasena imisende yelitiko vele siba nato noma siphuma siya ngaphandle lapho sisendela khona ukhanza lokuthi vele timphunga vele tikhona kokucala tisibambise ekutheni nje sento umsendo welitiko diphindze futhi tikhone ukuhlola ukuthi ingabe vele senda kona yini njengekuthunywa ngumthethosisekelo ukuthi iParliament yawuthi isebende kuhlola kusebenta kwaHulumende kwe-executive. Siyajabula ke sihlalo ukuthi vele sibambisene nalo i-portfolio committee timphunga uyabona ukuthi ngumoya yokusebenzisana ngoba eParliament sihlalo kusekushisa uyakhanzela ukuthi sekuba ngathi kuyaliwa but timphunga tisibambe ngesandla tiyasikhulisa nathi sihlalo nami nje ngidivela usongasilelitiko
nami sengiyabona embili ngoba timphunga ngasonke isikhathi tifike tisinike indlela yokusebenta sihlalo. Siyakudumisa kakhulu ke lokho sihlalo lesikutholako nasifikile embi kwazo sihlalo. Asisho ke sihlalo lokuthi silitiko sitawuletha noma ke silethe kona ukuthi sisebenze njani. Kukho lapho khona sihlalo sisebenze kahle khona nathi sabona lokuthi awu litiko liyasebenza. Phindze futhi kukhona lapho khona sitibone tingcinamba ukuthi awu lapha ke kuyakhomba lo ukuthi kufanele ukuthi sibone ukuthi sisebenza njani noma ke sibambise kanjani lokuthi silitiko sikhone kusebenza sihlalo. Sihlalo sihloniphekile asisho lo ukuthi kuyinhlokoto lenkulu ukuthi silitiko lokuthi imisebenzi yethu sihlalo ayikagcini ibona ngososihlalo kuphela. Size sisasebenza sihlalo sakhanza bakangwane nabo bawubukile umsebenzi. Kube kuhle kuyo imbobo emhlaba sihlalo sihloniphekile ukuthi isivakashele tinkundleni. Kuvakashelwa inkosi ke etikweni kunelokwendekako nako lokwethuka nje kuba khona sihlalo. Nako lokujabula nje lokuthi imbobo emhlaba iyawubona umsebenzi wahulumende, iyawubona umsebenzi welitiko kuphindze kusithobise nako lokho sihlalo. Sihambile sihlalo saba semadla ngempisi lapho khona kunene ahamba wasungula khona imisebenzi ye-RDF lokuba kuhle kakhulu sihlalo. Senza lapho saya elibonjeni nayo imbobo emhlaba embolonjeni nakhona yawusekela umsebenzi we-RDF sihlalo. eHosiya wafike kunene wasukumisa imisebenzi ye-RDF waphindze emva kwaloko wavula inkundla leyakhiwe sihlalo khona eHosiya kwathi sekuthi libe sinayo sihlalo yasilimalela ngesikhathi sebudlwangudlwangu eveni sihlalo. Ihambile imbobo emhlaba yakaManzini ekukhanyeni yafike nakhona yabusa umsebenzi we-RDF lo wasijabulisa kakhulu kwaba ukuthi ingwenyama iyadi sifuna nesihlalo. Nayifika kaManzini yavela yatshaya lesive yangatsheni nathi litiko kuphela yathi awu nale bese sikwakhile lokuncane inkundla lesiyakhile encane wathi kunene cha ngeke ayivule uthi ayivula manje sakhe lena layifunako le First World labo sayikhona inkundla etinkulu eveni letawenda ukuthi maswati onke ama services abafunako bawathole enkundleni njengesho umthethosisekelo akwasithobisa ke lokuthi awu imbobo emhlaba vele yona i-custodian bamba yalomthethosisekelo nabe maswati onke fayikasi neparlament timpunga wonke umuntu angathi uthini umthethosisekelo abambise ingwenyama la ekutheni vele sigcine sinetinkundla letivele titinjini tentuthuko letivele tingema centers of service delivery sihlalo awulive lingafika khashane sihlalo. Asisho ke sihlalo lokuthi kusenteka konke lokho yona imisebenzi ye-RDF yabonakala vele ukuthi ikhombise amandla sihlalo ngekusekelwa ngiyiparlament ukuthi siphakele timpunga tisibambise. Wajabula naye kunene sawukhumbula nje ukuthi nasekethula inkulumo yakhe la speech from the throne uvele wagcizelwa kunene ukuthi RDF akachubeke aphindze futhi abuke indlela de ukuthi vele asungule imisebenzi imbamba lephasi kuphele buphuya nekuthi ke ufuna lemisebenzi vele siyibone silitiko lokuthi iba sustainable akusimseni lefela endleleni sihlalo. Sihlalo sihloniphekile nato timpunga ehloniphekile. Asisho ke lokuthi kwatise lokuthi nga-2021 salinyelwa tinkundla delive sesivele ngekubambiswa ngiyiparlamente sativusa sihlalo phosele tinengi. Kuleti tivuswa konje sihlalo asisho lo ukuthi sesicedzile ngudzeni sacedza ngaSomntongo nakhona eHosiya njengoba ngishilo ngithiwe kunene wafika utibonela naye umsebenzi omhlelo wentiwe ekukhanyeni sihlalo nakhona kanjalo sekuvele kuyasebenza tonke tindzawo ngitibalile sihlalo. Angisho ke sihlalo ukuthi tikhwale sisatakha sihlalo tifaka ikhathi ingwembisi le masinyane sitabe vele nayo sihlalo siyisukumisa bakhona kuyisebentisa etimpisini nakhona kanjalo sihlalo sesivele siphose sicedzile sihlalo sihloniphekile. I-portfolio committee nje sitayitfola masinyane sihambe siyawudibuka lemisebenzi njengoba seyiphelile lokuthi ingabe vele isebenteke kahle yini nemaswati akho ayini lokuyisebenzisa sihlalo sihloniphekile. Sihlalo sihloniphekile netimpunga asisho lokuthi asikagcini ngekuvusa tinkundla letilimele. Siphindze futhi sihlalo sahlola ukuthi ingabe tinkundla delive njengokusho komthethosisekelo nje nangedemarket kwa-EBC ngabe tingiletanele neveni. Sakhanza ke sihlalo lokuthi tinkundla kukhona leti asukunyiswa nga-2018 sihlalo leti solo tingakakhiwa. Sacala ke sihlalo lonyaka umsebenzi omkhulu wekwakha tinkundla njengaloku livesela memetela lokuthi setengetekile. Besingafisa kwenda ngelanga linye sihlalo kodwa ngenza bayitimali sisekhona ekucala kuletimbili sihlalo. Lokhu sikhuluma nje nyalo bosokontraki sebavele bacalile enkundleni yakumethula nasenkundleni yasephondo
kwakha leto tinkhundla sihlalo sinelithemba elikhulu lokuthi kulesikhathi abanikwe sona utathu ungapheli lo mnyaka itabe iParliament nalabafanele even sebavele basonzele kuyawubuka lo ukuthi lo msebenzi uhambe njani sihlalo. Sihlalo esihloniphekile asisho lo ukuthi sisasebenta njengalokuthi thina la etinkundleni siphindze sihlalo sibe netindzaba te service delivery. Sikhonile sihlalo kuba nemsebenzi lomkhulu londvulela kwakho kwemthetho we local government bill lesi kujimisa lamalanga sihlalo saba ne conference lenkulu after ama consultations labanti emikhakheni ehlukahlukene evene sihlalo sabe sesithi cha sibabuthise ndzawonye bonke siba consultile silandzele bangaphandle batositshela ukuthi bona bente njani baphumele njani esihlalo ngoba ngimphumela umsebenzi isihlalo siyakudumisa kakhulu lokho sesivele sihlalo kwesigadzele yona ingcwete emthetho lo office engcwete emthetho lokuthi lisibuyisele le final draft angithembise sihlalo ngesibinzi lesikhulu lokuthi noma ngilesingakhi timphunga tawubona umthetho wehla malagwane uta eParliament ngoba nyalo uka AG and so wena le final draft itahamba ye cabinet bese ita eParliament sihlalo so vele umsendo omningi wentekile sihlalo. Sihlalo lesihloniphekile siphindze futhi njengaloku sisethe inkundleni sihlalo sisebenza nabo bayebo chief nona nkosaphethe imango sibe nemsendo omkhulu sihlalo lapho khona sibe nenqunguthela emhlangano lapho khona besine makhosi ma queen mothers ngekuhlukana kwabo tikhulu ngekuhlukana kwabo belivekati leAfrica lapho khona bebevakasha kaNgwane batowuthekela ukuthi kaNgwane i-traditional leadership isime njani ngoba emaveni kuyabonakala ukuthi yantengantenga ite nekuhlonipheka kahle kodwa kaNgwane babona ukuthi live la kaNgwane ngathi lisekubambile lona akunyakati bathi ke cha bafuna ukuhlangana kaNgwane bevethi kaNgwane siyibambe njani khona phindze futhi bacele live la kaNgwane ukuthi libancusele Africa yona imbubo emhlaba lo ukuthi bagcine vele Africa yonkhana ikunakile lo ukuthi laba bayatinsika letimqoka kakhulu ekuphathweni kwemave nasenzabeni tekuthula ngoba benta ukuthi kube nekuthula kakhulu emhlabeni indzaba ye-traditional leadership sihlalo sihloniphekile wahamba kahle komsebenzi sihlalo bajabula kakhulu nabo kuba sekhaya eSwatini kwabenta lokuthi vele basho ukuthi awu bayafisa sanganyelanga baphindze bathole lithuba babuye esihlalo asisho ke sihlalo lokuthi sisachubeka sihlalo nekusebenta sibambisene ematiko lamanye ematiko langona kwenza kade emaphakelo sihlalo lapho khona sikhonile ukuthi sibafake lo moya ukuthi emaswati akhulumile sibayeni athi budget kufuna ukuthi iyawuqala lephasi kubantu kodwa ke sihlalo laba sekhona ukusinika kona kwanyalo ngoba nabo singete besatha abasininge ilanga linye sikhonile sihlalo ukuthi bahambe bawuvusela boba betikhulu bawuvusela emabandla entuthuko etifundzeni nama councils etifundzeni kusho lo ukuthi bahlela ukuthi ibudget itawusentwa njani esihlalo bethembisile ke sihlalo lokuthi isachubeka iminyaka bafuca ukuthi masinyane kugcine sekufika isigaba lapho khona sebakhona ukuthi emaswati atikhulumele safunane emaphakelweni lesithemba ukuthi ke sihlalo nabo ngoba akukho etikweni lethu basacela yona imithetho letawenda ukuthi bavumele ukuthi batakwenda kanjani lokho sihlalo ngoba yonke into lekhona sihlalo singayifisa but kufuna isekelwe ngumthetho sihlalo sihloniphekile. Sihlalo asisho ke ukuthi silitiko siphinde sathi indzaba yokufunza noma ke kungedalwadi ikakhulu etsebentini delitiko imcwa kakhulu sihlalo lapho khona ke sikhona sibantu ma officers lang 34 ahambe ayofunza etindzabeni tekusebenta lapho khona sibamikise lapha empa bayofunza ke sihlalo sithumisa kakhulu sihlalo lokuthi kukhona lokwenteka kwetikweni indzaba capacity building nayo sikayishiye emuva ngoba kufuna sihambe kanye sihlalo sihlalo sikhonile ukuthi sichubeke nekufundisa kwethu endzabeni taka women and development lapho khona bakhona abaportfolio lesihlalo ngedingagcile nombolweni kakhulu sihlalo but nje bakhona abaportfolio lesihlalo nalaba chubeka nekufundza sihlalo so lokuyasenjetwe etikweni sihlalo akahlalwa phasi sihlalo sihloniphekile asisho ke lo ukuthi etindzabeni taka RDF sihlalo njengoba bese ngishitolo ukuthi imbobo emhlaba isesekele ihamba yawubona imisebenzi ya RDF solo siyachubeka sihlalo lo mnyaka losetulo sihlalo imisebenzi lelikhulu nesihlanu sihlalo ikhonile ukuthi iphele kulomnyaka sihlalo le emashumi lamane nakunye bekuyimisebenzi yetakhuwo sihlalo kwase kuthi emashumi
last 2 nakune kwaba imisebenzi emabhizinisi sihlalo lokuphinde kubita imali lephose emabhizinisi ibe ngetulu 140 million sihlalo le misebenzi sihlalo lephelile isitema Swati lang 12,481 phinze yasele basite ngqo lesele ngamalunga ale misebenzi basite ngqo ngemisebenzi baba ngu402 sihlalo sihloniphekile sihlalo tikhona tingcinamba kusasanyetwa sihlalo kodwa ke sihlalo asisho lo ukuthi silitiko sichubekile sabambisana namatiko lamanye fakatsi litiko la finance asidumise sihlalo indvuna yetemafa ngaloku khethekile sihlalo siyibonga yonke icabinet umhlangano nkulu necabinet yonke but nje indvuna yetemafa sihlalo isibambisile kakhulu lokulesibona kwale ngaphandle sihlalo ngilokunye lokwentiwa ngilokuthi le timali siyatitfola sihlalo liqiniso kwesihlalo lithi ngenza double cash flow akwende kutimali sitithole ngekufisa kwethu ngasonke isikhathi kodwa nje kunene wena konke kusemandleni lokuthi lapho kwaze khona simpinjeke khona avele abuye usibambisa kanjani ukuthi live likhona kusimama sihlalo kwathi sephela sihlalo lokuthi le timali fana nabo RDF nabo micro projects lesinye isikhathi sihlalo bo CDSF timali litibona ngqo leliswati lephasi lena ngabe kuphumela imali leto live liyasimama sihlalo bufakazi ngilobo lisibona nje kulamalanga lokuthi la ngaphandle kusuma imisebenzi ebhememe ayajabule emaswati athi ambona uhulumende asho ngoba RDF on the ground asho ngoba micro projects on the ground sihlalo sasivumise kakhulu ukuthi induna finance sihlalo isibambisile lo hlangothi lolo sihlalo sihloniphekile seswethule wona umbiko sihlalo wokusebenza kwetimali sesingacela sihlalo lokuthi sicele kusekeleka kuyo indlu yetimbunga iholwa ngisosihlalo ukuthi simane siphakelwe sihlalo imali yokusebenza lomnyaka esitawuqala sihlalo lesitawusukumisa lokumnyaka wa 26-27 sihlalo imali sicela kosihlalo ithi 5,827,307 emalangeni sihlalo kule mali leyo sihlalo ihlukene emkhakha lemibili kunemali yokusebenza nje sihlalo etikweni recurrent expenditures noma ibudget sihlalo leng 490,454,307 emalangeni sihlalo bese banayo imisebenzi imali yemisebenzi lemkhulu sihlalo ema capital projects leng 57,373,000 sihlalo awu siyacela sihlalo ukuthi nakuhle kuwe netimpunga tihloniphekile timane tisiphakele na imali sizikhulumile sihlalo sicelela ngetulu ukuthi nathi lo mnyaka wa 2026-2027 sihambe siyawusebenza silitiko achubeka jabule emaswati ngekuba khona kwahulumende wetinkundla siyabonga sihlalo Sibonga kakhulu Minister umbiko wakho lomuhle kangaka lo baleke kahle lo vakalako kulesikhathi sanyalo uvele stawo uvele sinike dona timphunga ukuthi tiwukhulumise timali leticelwako ukuthi tiphasiswe namuhla sitawucala kucela ngemvane Nkosi la ngenhla Senator Mbanenkosi Sibonge sihlalo thwale lithuba sibonge ne preamble yayo induna ne report yayo induna ibhale kahle report ipreamble yayo nayo ibeke kahle induna kujonganani lesingathi siya ku khomba kepha nje kungaba kubeka losesihlalweni kuncane nje oba nje ibikile induna ukuthi bayayivasha nemphakathi netinkhundla tiyavuswa etalimala naletinye nakusho ukuthi emakhosi nayo ayivashe letinkhundla etikhona sokungaba nje kucela empeleni endvuneni ukuthi siyimiphakathi sicela manje sihlala sikucela empeleni lo kunelihlelo belikhona kule last reporting period yenduna ukuthi kufeniselwa emiphakathi kuthi asikuboni ukuthi kuhamba kanjani bathi bayakwenda khona basebenta khona siyadumisa lapho
kubola unkundu mana ngimboni nje baba kubola unkundu. I don't know ukuthi ufenselwa ngobe kunjani, but then khona ngemshayeli lomphakathi but nje asikubona. Kephana nje besingacela ukuthi uhambe kufike ngedinzawo. Nekusho ke ndvuna lehloniphekile ukuthi through you chair kuna micro project lohamba akhonga lemigwaco akungeneke emphakathi ndvuna. Angeke ngiqambe emanga kuhle uyadumisa kephana nje lapho nakhethwa khona ndvuna inkosi kufika khona akungeneke umphakathi ngilapho kuqalwa khona before ufike enkundleni, before ufike ku central government. Kephana sigcina kunibona nabantu bang10 emva kwenu. Thereafter akunako. La ngathi nje ndivuna ngosami ngemphakathi yawupenda maye ngaba kuhle la kuhlala khona labo baba etikhunju benza vashela awusihlala kwalahlwa impeleni akusimphakathi ibonakala ukuthi makhaya enkosi. Sicela kulungiswa imigwaqo yakho lemphakathini ndvuna ikhongo at least noma we micro projects ngalendlela kayindako ukuthi mhlawumbe kuya for 10% uthathe 10% umphakathi sendele ke ndvuna 100 meters at least kungena nje access road to emphakathini. Singabonga kakhulu nesikhongele sitelo 10% thina asisiso sive lesingakho sitawufaka nabo labe kunene bafaka nje la kutahamba khona bona but nakhona kuhamba at a snail pace. Lokunye ndvuna lehloniphekile kubika ndvuna ukuthi sesiphethwe ngema NGOs lemiphakathini sicela kungaphathwa ngema NGOs. Ndawusho nje vele ngithi ngicela World Vision akhulekele emphakathini nakeda kwangabi angedi ngebucopho sesiphethwe ubucopho lemphakathini asathi ukuthi nake nabawe kushopha nabo ubucopho ukuthi abakedi kutosiphatha lemphakathini. World Vision bayathi nombolo tala bobucopho shaya labo bucopho kusicela sive at a neutral place venue kube asikhona ukubuka la ku Facebook ngabe mhlambe live kaze balithatha labo bucopho bavele bafaka ama groups. Ngiyabona nawe khona ingwene inkundla group kukhona enhonjeni group batendela bobucopho bese kukhulunywa ngalako ke nawani ukungena konke lokho nakahlathi nje mina ngikhona nje kahlathi group wherever group bese uyabuka awumangala utakhanza lapho ke bobucopho sebasiphethe banemhlangano banemiphakathi sicela ungaphathwa ngilama NGOs through labo bucopho ndona hloniphekile. Bese bona nanga ma facilities leyo nawakha nduna kuthiwa ngemakhona akasebenzi leyo ma facilities lawo ayaguga satipha sabumphawumende tinzawo ukuthi kwakhona amakhono but ke akasiko functional. Besicela ndiyahloniphekile lelitiko lakho ukuthi mhlawumbe nibone ukuthi sikusebenzisa kanjani lawo makhono labo leti lemakhono centers nalama youth centers la khona tinkundleni bokuhlela uhulumende capacitator youth ukuthi be nawo lama centers youth centers but nje akusebenze konke lokho ukuthi ngabe nduna ningasibambisa inesitinkundla sikhona ukusebenza yelo. Ngiyokucela ndvule hloniphekile ukuthi ngisakhuluma nje emgwaqo accessible roads to imiphakathi. Ngaba i-suggestion nduna hloniphekile ukuthi through lo RDF mane per region one inkundla ibe ne grade siyithenga lo RDF angathi singahlanganisa kanjani ke labo 10 webantu but inkundla mhlawumbe ilitiko ngasilungisela sesicela kuba neyethu ma grade la ma regions ngobe uhulumende central government na works awu konke kuya enkundleni inye ngeke ngisho la kahoko nawe usufuna truck nanyalo kwayikhanza enkundleni inye ufuna ilolo senkundleni inye akuhlale ke le enkundleni inye lokho sicela nje igrader yenkundla sangathi sitayirana njani bese si subcontractor eworks nikwendile minister wami nawabathengela emalolo
la ishaye emalahla ngathi asehlani lulanza amalahla eWitbank lamalolo noma nakulandzelela yini lokho labathengele emabhasi noma asasebenza namabhasi nabathengele emagumagumba emalolo lashima veji lakho sineke sicela igrader ndivuna hloniphekile per region kuthi mhlawumbe kusita uhulumende empeleni ukuthi sizabothi grade la ke lo mgwaqo ngeke ize ife hydraulics ngeke ize ife elikhuba ita uhlala ina petrol ngalokho sitaba iyethu nasi grade lethine bese sicharge uhulumende ke mhlawumbe singambambisa uhulumende ngalolu hlangothi ukuthenini imigwaqo ihambe because as I speak bengicela ndvuna ukuthi uhambe lapha engineer emelet nifike la nkundleni yasenzingeni bese niya niya ensanjeni kuba bemagongo ukuthi ndawuhamba njani nani yakhona ndawufika njani akufikeke kuze aye enkundleni enzingeni kufuna gibele aye engcabulazwana engelamadolo aye speak kunkhona buya kumahitsile edengala kodwa nenkundla ilapha awuhambeki bongosi nangakubuka lokho bese ngisipha ke leyo grade nkosami sitotendele emgwaqo ngoba lawa uhulumende emagrade ahlala ede bo petrol bo diesel ede in lawa nakwenhlangano kutawusebenta ndona hloniphekile ngicishe ngama lapho ngibonga kakhulu Sibonge Nkosi ngicela kwetfula umfana Nkosi intombi yenkosi lo sasijoyinile singachubeka kude kuwe Senator Lorraine. Ngiyabonga sihlalo ngiyabonga lithuba longiniketa lona ngidawuqala ngekuthi ngibonge etiko ukuthi bendile lama high level engagements to coordinate regional budget consultations kuwo onke lama regions lesinawo even taking the budget to the people ngoba lokho vele kukiyo imandate yalo litiko to foster i-transparent ne-accountability kuhle lokho sihlalo siyakubonga kakhulu ngitawubese-ke sihlalo ngiyabuta umbuto wami wecala utawubuta ukuthi mawufunza le report letinkhundla lapha ku some of the projects laba wadilivile or that they did etinkhundleni awafanani tinkhundla letinye betideliver ma projects letinye atikawa deliver ma projects letinye tinkhundla beticommemorate nje bo World AIDS Day ticommemorate emalanga kanzi phela imandate yelitiko ukuthi letinkhundla tisebente kube khona letikudeliverko esiveni so that is a concern losesihlalweni mhlambe ke litiko lingasiphendula ukuthi kwentiwa yini lokho kanzi phela dinye letinkhundla futhi dincane letinkhundla ting59 atisito letinengi why is it letinye tiya deliver tivule madipu letinye kude nje letikwendako umbuto loyo sihlalo wami wokuqala bese ke ku page 73 of the report ukhulumisa i-capacity building aphinze akhulumise i-community mobilization umbuto ke sihlalo uthi hoho letinye tinkhundla actually shiselweni bahambe 15 lubombo batende tonke manzini wonke but hoho wabang 7 kanzi phela le program lena ithi yeku empower communities to improve livelihoods kwendiwe yini ukuthi lena i-region hoho asalele emuva noma bona mhlambe they are too empowered babe sebabuka ukuthi abafocus kulele tinye tinkhundla that need to be empowered why ukuthi kube bede i-consistency bese sihlalo ke ngidawucela kubuta la ku RDF ukuthi letinkhundla atilingani sihlalo letinye tinkhundla tinemphakathi leminengi bo 9 letinye tinkhundla tinabo 5 but they still get allocated the same amount kuthi ke litiko lokho libuka ukuthi kukahle yini
ngoba phela lesive asilingane kule tinkhundla. Bese ke lomunye umbuto wami sihlalo. Kule RDF indvuna iphinze iyachaza nyalo ithi baspende 140 million 73,641.82. Ngitsike umbuto wami sihlalo uthi how much employment have they created ngekudispersa le fund le? Are we getting value for the money spent? Itsiteke indvuna ibhalile ke la preambly yathi lo 140 million create 402 jobs. So I'm a business person, mang divide 140 million against 402 jobs. Kusho ukuthi litiko to create one job, they spent 348,441.90 cents. Is that, are we getting value for money, sihlalo? Because vele la ku RDF, if you are going to buy one tractor for bantfu labang 10, vele kutawusebenta munye umuntu. We are not going to get the value for money. Kuhle kona ukuthi mawuchaza letinombolo ukuthi you've spent so much, but having spent so much to create no jobs, loku live lihlaseleke kangaka, angicabangi sihlalo ukuthi it is what our country needs. Therefore, mina ngabacela ukuthi litiko alibuke letinye tindlela letingasita ngawo lamaswati, because as is akulwi nale unemployment lesibhekane nayo even. Because lo muntu lona wesigulumba sinye usatohamba ayocela kutenderisha kulomunye vele utaqhubeka asebenze yethu wonke lo 9 utabahlele ekhaya amele ama dividends under the illusion or delusion yekuthi is a business person kanti vele kude lo lokutawubuya, because maybe lesigulumba sitawulima ngeplanting season kuphela thereafter sender in. Ganzi phela we must empower lamaswati ukuthi abe more creative, abe more entrepreneurship, so that atokukhona ukuthi create more jobs for others. Bese ke sihlalo, I move now to empowerment fund. To me leli gama lelithi empowerment fund, it seems like uyo empower lamaswati. Ganzi the report says le mali lena yekurana lenkhundla yekhesha ye office work yeku clean enkhundleni yabo typec yani nani. Why are we using leli gama lelithi empowerment? Noma I am misled by the report to think ukuthi empowerment fund is for the people than is for the daily running of le nkhundla. Yebo inkhundla ifanelwe inakwe, but why are we using this fund that we call empowerment fund to say who are we empowering? Lo gardener, or I don't understand. Mhlambe kungasicela clarity on that regard. Sihlalo ngitawugcina ke nga women in development. Isitindvuna ngeyitisho tinombolo. Ngidodisho ke mina ngoba ngifundzile la kule report. Ema participants ang 64 asenkweni akulenye inkhundla ang 71, but nje roughly throughout the whole country think 232 ema participants. Umbuto ke sihlalo, are we really having an intention to empower women kule live if letinombolo titoba tincane kangaka? Sihlalo uthi ke I request yami phela litiko vele sicela ukuthi libe intentional, kungabi ukuthi we are just ticking boxes ukuthi sitawuthi siyayenda women development, we just tick a box but we are not getting results. Bese ke sihlalo ema new programs etanini that are relevant to today's people, ngoba nje lokuthunga awu sihlalo kuhle, but there should be other programs latawubita bantfu labasha labasesebancane, young women and girls ukuthi nawo ba participate la kule program ya women in development njengabo food processing kumbe, because bona they add value to products, nabo IT. Kungaba nguloko sihlalo lengingakusho kwanyalo.
angingasayibudi I chapter 13 indvuna ichazile ngayo. Ngiyabonga. Siyabonga mbonga lehloniphekile asichubekele kumlangeni. Asibonge Shemeni, sibonge nasenduneni ipreambule yakhe. Wekunene ibe inhle kakhulu. Cha Shemeni kuqala ngekubonga enduneni ukuthi asimdumisele kuleli tiko lakhe. Leli tiko leli Shemeni lisibuko semaswati. Nakukhulunywa ngetinkundla, nakukhulunywa ngekuphathwa kwelive laKangwane kukhulunywa ngetinkundla. Kungako lokuthi nje isikhathi esiningi mina Shemeni angavami ukutigceka tinkundla. Ngoba ancenga ndawo singiyagceka kube khona umoya lo ongenako bathi uyabona ke sebagcekana bodwana. Ngiyangikholelwa ukuthi nangabe kukhona lapho bangendi kahle khona mhlambe ngikhulume naye induna ngasese sesho ukuthi sibonga umfutho wakhe wekunene leka ufaka ko sibonile Shemeni kushite nakubuthwa lemisebenzi yetinkundla ibusiswa ndzawonye kubomadlangambisi kuphi kubokukhanyeni wawubuka shengazi liphupho baze bakhuluma labanye bathi hawu akusito sitetinkundla letinto leti kubutsiwe nje lapha nalapha kwahlanganiswa titawubuyela kubanikati kani letinto leti titsengwe tinkundla tiye emaswatini asubonga lo mfutho lo njengalo ngoba into lenhle Shemeni iyabongwa nekwekusho ukuthi ke sesivile bengithi nami nginembuto kodwa ke ngabo sengiyathola usichale tinkundla letine letangedwa kulelive sesiqaliwe tiyasetshenzwa yebo kona bonke omiyahlaba ngiva lokuthi shozi basangaqalwa kuva nje enduneni lokuthi sengabe le plan yato yetinkundla tonke letisha letingedwa koyini akhona ongeni lama service center la ikhatsi ngoba phela njengoba esathi chairman lokuthi la sesiyakhona nyalo sesiyembili nasathi nasesakhele inkundla le sisakwati kubuyela kiyo siphinde wow kwasala naku akuhanjwe kuyobukwa naku kuhanje kuyobukwa naku sibonga ke Shemeni neku litiko sibonile lideliver njobe sishito ukuthi ema trucks ema TLB emaloli gokonke lokuhle lokuthi njengobe sebahambe ngiyacabanga sebahambe libanganyana solo bakwenda lokho nababuka lemuva letinto tisabasebentela kahle inilabe lesive ngobe libe kwenteka Shemeni bokhanza ukuthi bayithenga leyo loli noma leto tikulumba ancenye 5 years down the line nobe ke loyo 10 years ukhanze leto tinto seti lesive asakhoni mhlawumbe leyo nhlangano ayisakhoni kusitakala yonke seyihleli kuShemeni leyo nto lebayithengile leso sigulumba nobe lokho ukuthi lokulanze nababuka lemuva basakhanza sekukahle yini kusahamba kahle yini naleti ndzaba temgwanqo Shemeni ushito umntwana ngozi imgwanqo yonakele mina nje benginako etikweni lokuthi itiboko selihlala elitiko njengoba ticelo tawungena selibuke leticelo ukuthi siyaniva bekunene nifuna lo ngobe iqiniso Shemeni gesi silive sesembili kakhulu ngagesi engasho ukuthi gesi sesiphoze siyamhlanganisa
kule live ngiyalo ukuthi ticelo tagezi atsesitho letinengi gesi lebekadzingwa abantu kakhulu emakhaya lokuthi njengobe litiko liyabona ukuthi kukhalwa kakhulu sive sikhala kakhulu ngemigwaqo lokuthi sesizame lokubuka leticelo mhlambeni lesikhona esiveni sekuthi asesichubele imigwaqo kakhulu noma sisayichuba lemigwaqo sicecekise lo mthetho wawo ukuthi njengoba siyathi lokuthi baye bafune 10% nabona ufuna umgwaqo kuleyo ndzawo lokuthi kuze sive stokhona kusebenta nekubonga ke nduna lokuthi awu cha nduna emalunga eParliament uwabambisile ungakabambisa emalunga eParliament nduna ubambise live ngobe lokudeliver kwetinkundla nawo emalunga kuwanika umdlonga kokuthi lemakhaya yini le babathumela yona sibuye nduna ngivile na ubonga wangalishila itiko la kaMicro lelitiko lelahulumende nduna sithi asisho lokuthi nani nibothi nanihleli nise cabinet nibe nako lokuthi nifune kuva lokuthi bona lokuthi babe fast lokudeliver benda njani sike sakhuluma namanye amalunga sathi hey ance Micro sesimthwese kakhulu lemsebenzi seyila kuye yonke basi labanye hayi Micro lokuhle kwakhe uyadeliver noma lemsebenzi ingaba la kuye wonke asisho silamanye ematiko nduna awadeliver kodwa sithi nami ngilandzele amagamani yakho lokuthi lelitiko lenilithumako njengoba yonke le plan lesikhuluma ngayo la ungifakazi nduna ukuthi incumbi yayo nifaka imali Micro wakhona ukudeliver and udeliver ngalesikhathi ingake inyuku nale price kuyahlupha nduna ukhanza ukuthi ance uhulumeni nasinye isikhathi ukhiphe amathenda nakayikhipha le tender ancenye ufuna leto tikulumba iyawuphuma le tender emva kwa 9 months so yambulala lo somabhizinisi lo wathendalisha ngoba le price seyikhuphukile le labanye bosomabhizinisi nje baze bathi committee esinye isikhathi ancese kuze kuphele 9 months bababhaleleke nabe bathendalisha bathi hey usayivuma yini le price lo wayicharge ngalokuthi uhluphekile uyawufuna lo msebenzi vele uyayibhala incwazi uthi hawu bekunene ngisayivuma leyo price lengacharge ngayo eminyakeni lophelile although imaterial nobe leto timbadla setikhuphukile sesisho ukuthi lokuba fast loku deliver kwenda lokusebenta kube lula indzaba ke emlangeni ke indzaba emkweye nami bengisi ngibhalile indzaba ye greater akathe nduna indzaba nduna yeqela greater si ngeregion yaqala kadzeni nami ngisekhona ngeParliament yefica yini ngaphuma nawo wangena nduna wakhala ngenzaba sifuna igreater ngeregion greater ngajabula kabi nduna nje nakukhethwa wena ngazi lenzaba emalunga lebasolo bakhala ngayo ngiyaqabanga nduna itawuqala ngayo ukuthi nami lenzaba ingihluphile le leyo ukuthi litiko lase works tigulumba tisinathi 7 ukhanze ukuthi kude siyacela nduna ukuthi ulibambise live kulelo hlangothi so wende nje umlando ukuthi ungakaphumi nje nduna ube uyisebentile lenzaba walidilite nje abe mane usinanga noma sengahamba sengwathengile awahamba osebenta ngeregion kuqela nduna ukuthi nikusebente ngebucotho bese sengisho ukuthi nduna kunengile bengakusho site imibuto lemnengi itsine la
kuleli tiko lakho nduna ngoba esikhathini esiningi bo anganje nduna kubambe phi kulamalanga ngoba bohlu usithatha uhamba nathi uyosikhombisa lama project noma sekude kokuhamba induna kodwa siyacabanga ukuthi aphinde futhi uyisuse le ndzaba yakho lobo uhlu usihambisa nduna mina nje sengikhanuka kuyawubona edlaweni kadze ngagcina kuyobona sekudzilitwe ini edlaweni sengiyabona sengisho ukuthi induna siyacela phindze ngobe kunqiphisa lemibuto lokuthi hayi phela sitawubuta yini lesitayibuta ngobe lento siyile sayoyibuka sitawuthi aka deliver ini ngobe siyile sawubona vele ku deliver sengisho ukuthi induna cha siyabonga thine sila kuleli committee siyatichenya ngawe nasitoteka litiko lakho nje sichenya nje kahle kakhulu ngoba sikhuluma ngento lentekako lemakhaya lelitiko leli ufike wangena njengesandla singena eclubsini labenengi bebangathembi induna kwekuthi utaligijimisa njengoba usho uligijimise kwaze kwathuka usho emakhosi asukuma nathi hawu yena bakithi hawu nakulokuhle nanyalo solo ambimbe emva kwakhe emakhosi induna abuka landzela liphunga lelimnanzi sesho siqhubeka nduna udilivele emaswati athi chenya ngayo emaswati ungasiwedwa kunema officials zakho etiko sesho ukuthi siyabonga nduna umsebenzi mina kubeka ngami nale mali loyicela lapha ngasi yayingeda utokhona kutsenga nama greater kodwa ke ngalokuthi cha induna ibuke ngalinye indlela sengisho ukuthi ungengiloko nduna ngiyabonga Asichubeke Mthombeni siyabonga Senator. Angibonge wena losihlalweni bese ngiyabonga enduneni ekutheni isinike sendulelo lesizivule emehlo at the same time sinciphise nekukhuluma lesingaba nako kuhle lokho siyakudumisa lokupreempta tindo kana uthi preempt usho leliciniso lokungilo siyadumisa nduna lapho umuntu ngete agitse ligogweni akhulume ngendzaba ye operationalization of chapter 13 of the constitution ichazile induna ukuthi cha i-draft yemthetho ika-attorney general umuntu wangamanager underscoreishe ukuthi sesidze lesikhathi nduna umthetho i-constitution ishayiwe 2005 angathi ngabe kunganonopheka yini within the ngwe philosophy of doing business isheshe ivele ngala eParliament sitoyibona ukuthi isebenze kanjani ngoba kuthi lo ngakuphika lokuthi kusebe tinkundla ti heartbeat yekusebenta kwemonarchical democracy level so nangabe nje singaphangisi lo mthelena angathi sesingathi nguphi lesingawuphangisa ikakhulu nduna nkulu sorry nduna lehloniphekile ingabe angisho ukuthi asingene kulomthetho ngobuseda kodwa incene siyaphasisa umthetho nangabuseda ngakeni kubukwezi lokukhona yini lo mthetho uthi cover into letingamchaza ukuthi kubethi overlap scenario ngoba kukhulunywa nga local government angibekise nje local government now uhamba kanzi local government induna ine say kuyo nelitiko lelinye laka housing line say kuthi kungaba ne confusion lapho kulendzawo letinjengaleto kuphindze
lokunye chair to the minister kube ukuthi i-decentralization phela ingiyo i-signature component yekusebenta kwetinkundla. Ungabe ke siyeka ukuthi umthetho utayiqhamuka uthini, ungabe induna beyingasitshela yini ukuthi la kufanele ukuthi imsebenzi isetshenzwe khona ingabe isaba sembabane lugelegele kuye embabane ekutheni kuhamba njani sekuvele ku fully operational kuma service centers onke yini, ngoba nje lo induna beyihamba nathi siya lapha nalapha nalapha lokuhle bokhanza lokuthi okulokunye kuse ama provisions nje alama cubicles ematiko ngematiko ngale ndlela bekusete le full manpower personnel deployment ukuthi ingasitshela induna ukuthi la khona asa fully operational ngekuthi and fully manned by abantu labafanele induna yenkosi. Bese sibuya kunayi induna ithinzile nayo sehlelwa ngilokwasehlela abasilabanya kwehlo kungehlanga awu nembala kwakunjalo lokwasehlela nga-2021 tinkundla structures kwentiwa ama-acts of sabotage uma ngasho njalo kuwo. Umuntu lapho engakubuta nje ngokuthi dingakhi leseti rehabilitatiwe ta reconstructwa noma ta rehabilitatwa tavusetelwa by way of mhlambe ukuthi list and nekuthi ngabe kusekhona niletsesele na letsafuna ukuthi tilandzele lokuthi tilungiswe ngale ndlela letingalungiswa ngayo ukuze tibuyele esimeni sibe nesithunti selive. Ngibele unye longaba kakhulu umuntu langafuna ukukuva nje nginesive vele lesifuna ukukuva ukuthi ungabe lo vele ebucala lobulobenteka kuhambeke kanganani ingathi uphinzeka lento into ayiphinzeki ngoba bantu bendiwa ukuthi babhekane nemithetho ngaphandle ke kwaloko lokunye ngabe yini lesiciniseka ukuthi ungasiphinzi lokunjengaloku lokungazange lokwasehlela bathi kwehlelo kungahlanga ungasiphinzi into lenjengalena sishaywe sashaya enhlitweni yekubuswa kwelive kufuna kungasiphinzi ngiyini ama strategies ekwenda ukuthi kungasiphinzi lokho. Phinze nduna yenkosi sithi kuleminye ama debates umhlangano mbikiswano la ngebudget sike sakhuluma ngekuthi kunesidingo ukuthi siyithengise kahle le system yethu but oyihawukena labanye bayi understand ukuthi yini kubhekwephi kwakungathi ke nduna kulokunye sike sabona nanduna nkulu uke wahamba yakuphi nakuphi kuhle lokho
wafika wakhuluma ngayo kuhle sibili iyathengiseka but wawukhuluma enduna lehloniphekile ngemanifesto noma lelo bhukwanyana lelitawuthi at the end of the day lelo bhuku lelo libe nakuma embassies ethu lelo bhuku lelo libe nasetikolweni etikolweni kuthi le system yet of governance under tinkundla ibe curriculum ngilenye indlela nduna yenkosi lesingathi sitakwenda inkundla tethu tatatiwe singabonga ukuva ukuthi progress ihamba njani lapho phinde nduna le yenkosi lehloniphekile nawe ngiyade passionate ngaleyo kodwa ungabe akusi rhetoric yini kukhuluma ngayo njena singaboni lo pragmatic the social accountability aspect le kuthi njengalokuningi kwenyama manje yasho enkulumeni yayo kuthi akuphela nya kuhamba singabuyi sigcine mzukwana sinikhetha sesiyanibona nasekufika lokhetho lwesibili nawe ngiyathi lo nto kuse mthanjeni yakho nduna but umuntu uyabuda nje ukuthi akutuba kukhuluma yini njena induna inamachingamani inambono muni lenga kuthi lento isebende into iyasebenta ngoba kune policy into iyasebenta ngoba kunemthetho ngiyathi lokuthi lendzaba yakasiyavela lena yaseyavela yagcina ingakamukeleki ngekuthi ingaba subject to abuse le lamakhethwa lena ukuthi hey asakufundisa lobuya wena so anyamalala angathi noma bekuliqiniso lo ngoba phela abebangaba khona ama safeguards ukuthi umuntu urecallwa uma endeni angenti ini bengicabanga siwa bengentiwe but asive nduna ukuthi ngoba imcoka le aspect lena inamcondozo umuntu ithengiseke isebende ngibalekela igama lokuthi siyatiwa ngama rhetorics singabe nje ingoma sikhuluma ngako lokunye chairperson to you nduna nkulu nami nduna lehloniphekile kune mbono nemuvo ikakhulu kulabo labasibukele imiphakathi nemimango ekutheni khona umthetho wa 1998 bokuthiwa iSwazi Administration Order 1998 induna kumbiya ukukhumbula very comprehensive covering tinto the governance tekuphathwa kwebantu kwesive emiphakathini ayimiswa lo mthetho wasukuyamiswa sowusebenza uqale kusebenta kumiswa kwawo nduna lehloniphekile akuzange kube sekutheni awusiwo kwaba technical ukuthi kwaba technical subject ukuthi bongaphindza ubuyiselwe ngobe lo khona lokuthiwa lo act of 1950 Swazi Administration Act of 1950 awusiwo lo wenele ukuthi sitawuthi kusebenteke kahle emiphakathini nasemimangweni etindzabeni mhlawumbe inengi ngakhotisha nje
kustandardizeke tindzaba tabo conta fees, disciplinary procedures, kuhlehla protocols and attendance emphakathi. Nekuthi ke ukuthi tindlela lesiye sisebente ngato tindzaba emiphakatsini tienforcwa njani bantu bangayendi nje labakwentako labakutsandzako ujinge kungade usuta kwenta inani futhi uthelelana njani nalomthetho angidawuthi wesilungu lwasembabane ngophela sine dual systems uthelelana kanjani angibekise nje emaphoyisa angena nakunjani ngomaphoyisa utawukhanza ukuthi ayangena nawo angena nakunjani lo mthetho sikhuluma ngawo wakunato tinweti njengaleto kuthelelana nale system njoba nje system ethu ikabili kokuthi nduna ungathi wakubona yini ngoba tasikhuma indzaba tasitata ema-traditional structures divukele tiphasakho ubonisa ngathi wabuyiselwa yini ikakhulu ngoba awuzange lo mthetho ubekwe eceleni ngekuthi awusiwo kwaba nema-technical problems ngathi washaywa ngesikhathi kuti parliament kwaba ngiloko nje sibongile nduna ukukhuluma ngendzaba yebudget in particular lokuthi iya kuba ne stakeholder engagement in particular bantu lekufanele basistakale lekuma regions umuntu labe ngabuta nje sibuye ngekhathi ihamba njani lendzaba le ye internal engagement angibikese nje bo RA batsinzeka yini batoba ne-input nabo njengalo sibathi tigaba tabo nje emimangweni etifundzeni batsinzeka yini ngoba uye utive tikhala lapha kungathi ngibekise tinto letinjenge ukuthi tekuhamba immobility tinqola tekuhamba ngathi kuyakhaleka ngato induna bengathini nekwemthetho ngibenangamalingole abo njoba nje balinganiswa ne deputy minister tindlu bafanele sibathole noma ke banike lo allowance lefanele lapha kude khona tindlu nduna ingasho yini ukuthi bayithola i-allowance equitable and lefanele letigaba tabo singakufuna nje kuva lokho sesibongile ukuthi ikhona le consultation kodwa induna ngake isizreassure ukuthi cha nala ngekhathi ikhona okugcina umbuto nduna ehloniphekile ngiko bayibathi ngesingisi the rule of thumb lokungona lokungiko kuzo access le mali ye RDF funa nizeni beyigrouphanyela nibe ngi-10 kunisebentela njani minister sisho ukuthi ku wrong kepha nikhanza kunisebentela njani ngoba bathi labanye noma letinye indzawo kunayo kustorisha iprogress le kuphangisa ngoba nabe nje sengikhona kuthola abantu nabani zeni beyigroup ba organize kanjani ngibani lo organizerako singakwenda njani ukutoma kunonophe bayakubuka kuyapoteka ungathi kuyi obstacle
encenye kwa against lo ngwe spirit nduna ehloniphekile sibongile nanayi mhlambe ngiitem 14 kuyoku report yakho yinhle sibili ngobe nasikhuluma ngeRDF kumbe nje nale tinye tindlela lesiye sakhe imali noma si contribute ngato kuyi growth ye economy niso lesikhwama lesi umuntu nathi yabuka ngabe lo 402 ngiyathi sikhuluma ngekuchashwa kwabantu kuyinto lenhle leyo induna bengake isho inthi njengoba sesisho simphakathi igodi atilingani kube ngakhi kwakuphi nekwakuphi nakupost kutobonisa lento is spread in given that kuna 3 million loniketwa ngesifundza ngesifundza I associate myself ne comment ukuthi lo 3 million ingabe criteria ithini ngoba vele asikwathi phela kulingana ngesisifundza siyakubonga lokuthi nje kuyayijustify le vama kuba khona ukuthi siba nekukhuluma kokusicha lokho kuya contribute kunemthelela lomuhle ekukhuliseni umnotho ngendlela ehlukene kube kukhuluma singahle ukuthi mbamba ngakho relate yini lokho kuthi kwente ini nani ta contribute ku GDP ne growth of economy but ukushito nduna kuba mcoka lokho mhlamba ngelango ungasina ukhuluma ngawo vele ukwande sitokwathi ukuthi cha lena is the Eswatini project lefanele ukuthi ichubeke isupporteke bese umusagcina ukuthi kungabe kuleti imali letikhona solo simele lapho inlabe esikhona khona noma kukhona lokuthi ehahla siqhubekele embili ngethi siyamanza hoyi ngiyabonga nduna lehloniphekile ngiyabonga chair Siyabonga kakhulu Senator si recognize presence ya Deputy President lokhona emkhatsini wethu angicela kuniketa nyalo imfane Nkosi ukuthi acobeke afake intervention yakhe. Ngiyabonga sihlalo ngicela ngivusele nendvuna yenkosi nelitiko kuhlonipheka kwetigaba tabo nani ma senators ngifike ngesikhathi esihlalo mana ukangibona ngifike nje kusa introduce having said that sibonge ipreamble ngoba ngivile yonke nami and naloko ukuthi ke lokuningi sekubutiwe sengidawubuta nje kube kuncane mina kuloko loku ngiyabona kulokunye sevele bayakwadi ukuthi ngiyengubute ngaso sonke isikhathi kwecala nje nangi lengubonile nginake ukuthi letindzawo letithuthukisa bomake mahamba sombotso solo akapheli kuthiwa bekuna is it 3,438 bekathi kufanele asentshentiswe kodwa kubukeke ukuthi kusafuneka kwengetwe 2.5 kwakhiwa first world class hostel lapho kwentekani ngaphela besibuka ukuthi mhlambe le mali lo 3.438 ngoba bekurehabilitator kuthi
utawenela mawucabanga nje ukuthi lendzawo leya mhlambe ine structure lesakadzeni lesikahle but ke ngete ngathi ngoba bengingakaze ngafika kuso bekukuhlola nje nduna yengosi through you chair kuthi khona kwentekani naloku ke seva nenzaba yokurehabilitate kwetinkundla ufakile na preempt ukuthi kuyachubeka kodwa ungathi ku slow kanzi letinye vele njengoba kusho ukuthi kufuna nato tithuthuke tibe njengalamanye ngoba lamanye uthi mawubuka ukhashana uthi inkundla le sale kuthiwa yebo inkundla ngoba phela vele beyakhiwe kanjalo ekusukeni kwayo. Bese sangena ke ku endzabeni yaboma ke kuthi siyabonga lokho ukuthi letindzawo letibathuthukisako letisihlanu eveni mhlambe sengasubtracta yona lokuthiwa yona ayikasebenzi kulonyaka kuthi kuyabonakala umsebenzi wakhona siyababona nebantwana nifake nesithombe lesinhle khona la ku report lesikhombisa abantwana bapheke nje kahle kakhulu sicela ukuthi lokho vele kuchubeke kodwa ke nginembuto khona lapho futhi ukuthi solo angiboni ukuthi ematiko ahlanganisa kanjani ngoba ukhanza ukuthi ngileyo ministry ungazi ukuthi inekuthuthukisa kwabomake i-department ekuthuthukisa bomake ka agriculture siyathi ukuthi kukhona I think naka education kelok beka kwenta naka DPM ka DPM lo bekwentiwa inkundla lo ukuthi batawuhlanganiswa nini kuze sibatosebenzisa ema resources abemanye kubonakala ukuthuthuka bomake bakakhulu kunakucala kuthi kwentekani kuleyo ndzawo leyo. I think I've once asked ukuthi le merging yoke yenteke besicela ukuthi mhlambe through your chair lokho mhlambe induna beyingakubuka ukhanza sisekuyenteka ngoba vele kubukwethine le emakhaya kuma grassroots njengoba tinkundla vele tibekelwe ukuthi tona disebente kakhulu tende yona le bottom up. Lokunye ngikubonga ukuthi i-radio program solo iyachubeka chair awubaya sifundisa kakhulu vele basitshele nokuthi sicala kanjani masifuna kuthuthuka noma sifuna leyo mali leyo lefunekako leya ka RDF ngingakhutsata nje kuleyo ndzawo ukuthi awucha i-report iyakhuluma ngako siyabonga. Nginembuto ke mhlambe masitala etinkundleni mhlambe bekuliphupho lelidzala ukuthi ngabe lona lime kuphi kubukeni ukuthi bobabe lemphakathi yabo lelinye lunga liphathile ngenzaba yekufenselwa iyavela nakulo kwanya nala ku report kuthi kwakuthiwa lemiphakathi yona ngekuthuthukisa uthi umbuto wami uthi lemiphakathi kukhona into ukuthi iyoke ithuthukiswe noma akhelwe bobabe tikhulu bakhelwe nalabantu abengosi ibe ne-uniform mhlambe plan leta ukuthi uthi mawuya khona ubona ukuthi awunanga umphakathi ngaphandle kwale mhlambe kwetindlu le ukuthi siyathi uthi kagogo kabani kunjani kubonakala nje ukuthi ngida ekhaya lesikhulu ngoba ukhanza athi mina esikhondi sengakhe stairs khona lapha kubabe kudele ngumixako mangimikise tinyembe titakwini indvo lenkulu kanzi mhlambe ngabe ngiyamsita siyayithuthukisa leyo mphakathi leyo ngokuthi kwemakuphi ngoba mawucala tinkundla kwakuthiwa vele kutawucalwa ukuthi vele kubonakala ukuthi naku kwababe esikhulu kwakhiwe kube kuhle kuthi ngabe lelo phupho lahamba la shona kuphi. Ngibonge nenzaba yema chiefdom development plans labo nenhlanhla labanematete ngoba ngazi ukuthi yenteka khona lapho kulabo kuphela lalabanye ke kwentiwani kubo ngoba nakhona kuyafuna bafundziswe kube nemaplan ukuthi baplanele lelo ndzawo yabo ukuthi idevelop rather than ukuthi kugcinwe kunaba labasitwa ngu-Trust Commission. Ngubonile ku page 74 lo bese ke khona
umbuto lengingawu understand nje kakhulu kokuthi kwentekani noma kureporteke kabi yini. Ngicela lokuthi singene mangabe nina nawo lama report ku page 82 bakhuluma ba reporte nge RDF administration annual budget performance yanga angathi noma ngisho kahle ni report April 31st December 25. It's 1st April to 31st December 25. Bese sekungena item 4 ngema services. Uthi waniketwa uthi annual budget, the budget was 393,841 emalangeni 85. Bese uthi i-release kwa release 1,205,000 only. Kuthi ngabe buhamba njani bese kuthi even item 6 ma consumables akhona ubudgeta 804,449.25 emalangeni kodwa sekureleasewa 2,124,520. Kukhona inhlambe sichazelo lapho ukuthi ngabe kwentekani noma kwa reporteka kabi. Yekugcina ke umbuto ngaba kwekuthi ingabe la emiphakathini mhlambe makuthuthukiswa from ngoma kuthiwa entry point inkundla lobuchopho uyakhona yini, is there any justice uyakhona yini ngiyofika mhlambe kuyo yonke lemphakathi abasite labantu ngoba ungazi ukuthi kukhona imphakathi le noma ingaconcotha ithini abayitholi le mali kokuthi kwente kanjani. Kukhona indlela yekuhlola lokuthi imphakathi lo buchopho lokuleyo ndzawo leyo noma kuleto tinkundla leto bayakhona yini coverisha lemphakathi ifundziseke nayo yati ukuthi naku lokukhona Maswati thuthukane niyembili. Ngiyabonga Chair. Siyabonga Nkosi, sasichubekele ku Deputy President. Angibonge sihlalo kakhulu sicolise ukuthi sive siphathamiseka umsebenzi weParliament. Umuntu akaqale ngikubonga umsebenzi lowentiwa litiko, sibonge nembiko wendvuna lomuhle loncobekako uyabonakala. Siyadumisa sihlalo kakhulu. Nami ngike ngivele ngaba khona lapho iportfolio ibitwa khona ukuthi ayibuyito ubuka umsebenzi welitiko. Sajabula kakhulu sihambe nje etindzawo letimbadlwanyana impela. Umoya wami wajabula kakhulu sabona lokuthi eMaswati ayasebenza la ngaphandle ngekusitwa ngilo litiko. Siyabonga nje kakhulu sihlalo. Sibonga nje nokuthi kuletakhiwo letinkundla leto mhlambe letalimala kube khona lokwentiwako. Siyadumisa kakhulu. Lengafisa kuva kahle lokuthi kuletinkundla letinsha yebo indvuna ireportile ukuthi bomethula nasephondo kusafuneka isite. Kuleletinye tindzawo njengakubonkomo yahlaba kuhamba njani khona naseGilgali kuhamba kanjani khona. Nekokuthi lapho kusabukwa khona isite ema-timelines atsini kungenteka lokuthi lo msebenzi lomuhle nakangaka ucale nini ngoma eMaswati ngicabanga ukuthi la khona kuleto tindzawo abhekile kokuthi nayi intuthuko seyitoba khona inkundla yethu seyisonzele kitsi. Ngigcina ke ngokuthi sihlalo sidumise kuyo indvuna umfutho leyo ufakile. Siyabonga ukuthi i-decentralization bill
sevele seyisonzele seyisemnyango ngicabanga ukuthi vele siyadumisa lokuthi ayibuye sitoyisebenta ngoma imqoka kakhulu lena itawenda lokuthi lolusito lisonzele kahle ngeorder le ebantwini le emakhaya singabonga nje kakhulu ukuthi indvuna ikhwetele ihambe tonke letindzawo igcine ifikile eParliament sitoyibukisisa kahle siconsulte natsi kahle sibone ukuthi live lisitakala kanjani angibonge sihlalo. Siyabonga kakhulu etimphungeni ema-interventions lasebawendile. Nami nje kungaba kubonga kuyo indvuna sibonge etikweni impela umsebenzi lomuhle kangaka lwendiwako tinkundla nyalo vele seyindzawo nje yekuhlangana emangweni seyindzawo la nebantfu labasha babitelwa khona bafundziswe makhono bafundziswe lokwa nalokwa nekunaka nje sive kwesinye isikhatsi kufika labato letsa lusito lwekwelashwe bantfu ubuhle nje betinkhundla buyabonakala bantfu bayajabula la ngephandle kutsi tinkhundla nyalo tiyasebenta siyabonga kakhulu kutsi gijima yagijima indvuna liyagijima nelitiko siyabonga kutsi bantfu labasha sebawatfole emakhono kwenta bo plumbing kwenta bo kushisela lokwa nalokwa bakutfola mahala letintfo lebe batitfola ngekutsi baze kufuneka bayongena esikolweni bafundze nabomake impilo yabomake kuba malula nje ekhaya kutsi sebayakhona kubhaka bahlangane lapha ku Women in Development bafundzisane bente imisebenzi yetandla siyabonga kakhulu kuyabonakala ukuthi sichubekela embili sitawugcina lokuhle kakhulu sekuvakele nokuthi bafikile lababuya kulamanye emave etikhulu bo emakhosi nema-queens efika evena atowubuka ukuthi sisebenta njani ngoba khona lokubakhangako lokho kuyajabulisa nje ukuthi lo makoti wetfu lo tinkhundla impela siyamcola sekuyabonakala ukuthi nangumakoti ngalawo lamafishane nami ngiyatfumisa umsebenzi welitiko sitawucela ke ukuthi kulesikhathi sinikete yona indvuna sikhathi sesivele sisihambele ukuthi iphendvulele kuphendvulako lokusalako sekutawuba ngiko lokutawubhalwa bese umbiko soya letwa kusasa nzambama kuze kuthi ngalesihlanu sikhone kuwutheblisha ngiyabonga. Siyabonga sihlalo esihloniphekile sibonga timpunga lesethi layela indlela tasibuta lapho tisibuta khona ngakuthenga isikhathi esihlalo ngicela nje ngicale ngibonge sihlalo ngibonge lelitiko ngidumise lokuthi sihlalo netimpunga tonke bonke bakhuluma ngelivili lokuthi awu etinkundleni kuyasenjetwa basho ukuthi emaswati ayajabula sekuyasijabulisa ke sihlalo lokuvala feedback leyo siyethemba lokuthi lokuthi asikhuthatha silitiko sichubeke sifake amandla kuze ukuthi kusebenzeke sihlalo maswati ajabule ngemsebenzi wethu sihlalo etiko ngasonke isikhathi masihlangene sivamza kushumayela indzaba yokuthi lelitiko lethu lesibuko sako konke lokuphila kwale live na ukhuluma ngekuphathwa kwelive ukhuluma ngesystem yelive ukhuluma ngani ukhuluma into yetinkhundla kufuneka ukuthi liswati lelisemkhaya manje semgwaqweni nalibuka uhulumende malibuka etinkhundleni lithi uhulumende nalibuka etinkhundleni lithi ngile system lokuthi kafishane kumcolo ukuthi sine etikweni sente konke kusemandleni lo ukuthi siyicebele kahle le system ethu etinkhundla sihlalo ngisasho lokho nje ngivamza kusho amagama la serious kanje ngathi ngiyangasho ngathi ngiyadlala ngisina kakhwala etikweni
longayi-understand lento lova ngathi akasiyo lento etinkundla ngimcela ngemoya lomuhle lokuthi akamane acela i-transfer ngoba uhulumende ka-transferwana uyaticelela nje kucelela akamane ahambe singaze sifike apho khona sitawube sesize akafushwe lo ngoba ngathi akade ukuthi sendani la sitengani la lekuyasisita kakhulu lokho sihlalo lokuthi sibe focused ekusendeni kwethu Deputy President ukhulume ngendzaba etinkundla Nkomi Yahlaba Deputy President nguye lo kusendwe ama processes ekutfola isite nakhona sekuma advanced stages le ngilesamcela imali nje ku next financial year nakuhle uNkulunkulu imali divela labanye bomethula kuyakhiwa ngemagontra esayithini yalo kuyakhiwa nabophondo vele kuyasetshenziswa Gilgal kadze ya commission waso yasebenza vele lokusikhuluma esihlalo esihloniphekile ngathi isikhathi esihlalo ukuthi asikulesanele but ngidawufisa kwaphendula onke timphunga kodwa nje tikhona tindzaba letinye lengicabanga ukuthi kufuna ngifike kudo ngidawucela nje ngekuhlonipha lokhulu isihlalo esihloniphekile ngiye kumhlonishwa Isaac Magagula lokho ngimikisa kuye sihlalo ngilokuthi kunendzaba letsinza baphathi tifundza lengicabanga ukuthi ngaba mgcwalo ukuthi ngiyiphendvule ngaze ibe sekubhalweni kuphela sihlalo esihloniphekile indzaba ye-local government bill iyafinalizwa ushito umhlonishwa imbunga vele silapho sihlalo lo msebenzi ke vele very detailed lo ungilomunye lophose ngathi uya nga-constitution ngekubhaleka kwawo ngalokuba nenyama kakhulu but nje uyasenjetwa awufike eParliament naye iParliament nginesiciniseko ngeke usebenze overnight ngiyawubona uphela umnyaka solokufucwana ushikishwa lo mthetho lo ngoba vele umthetho omkhulu kakhulu vele lo tawushintsha le live kusebenza kwalo sihlalo esihloniphekile inhloso yale mthetho ngokuthi wente kube kunye lokusebenza kwe-local government njengoba shito senator lokuthi ngafuneka zikashayiswana ama-overlaps namadolobheni vele sifuna le mthethosisekelo siphocelela ukuthi asente kube kunye kuphathwa kwemimango noma ama-local governments i-decentralization policy beyise-cabinet itolo ikhulunyiswa i-cabinet nayo ngoba vele ingumzala walo mthetho lo itile ne-cabinet itolo ukuthi mayichazelwa ngayo yathi icela ukuthi kube ne-workshop into ingena mbamba lendzaba le losho sikafishane ipolicy sesiyendile etikweni ngekubambisana amatiko lamanye ku-revisa lenzala lesinayo 2005 leyaba before umthetho wesisekelo we-leave leyo khona silokuningi kwayo kugcina ngasakhulumisana emthetho wesisekelo sesiyi-revisile ke sine-revised draft nje lese-cabinet lamalanga sevele kunyiswe cabinet lemasenta ubuye i-reconstruction ngicela kuphendula nje bemfishane ngithi yinye kuphela inkundla leyashiswa lesingakayakhi lesele kusele mayi-1 le myalo tako sifuna kucala yena futhi nabe kuhambe kahle nalonyaka simbukela inye indlela le ukuthi ngayithola njani ifunding yakhona ngendeko khanje siyamcana lonyaka but sengimayi-1 kuphela tonke letinye lebethishisiwe sesidakhile noma sisiyadaka setikwato letinye letasala le list ngacela ukuthi imbunga ehloniphekile nako preamble siyifakile yaletinye letisingacedwa nyalo but ke singayithumela kusihlalo ilist nje masifale le report yethu sizakufaka report lokuthi sinezana ngicela ngathi bale ngayinye nyalo bantfu labaganga bashisa live basemthethweni yawasebenza umthetho luphenyo ngicabanga ukuthi lu-independent amaphoyisa ayitsebenza leto nathi sinayo kone interest but nje ke sisasebukile lokusawubuyani esihlalo esihloniphekile tinkundla document manifesto lokusikhuluma nje nyalo senkhohle date next week Monday next week kutabe kune validation sesiphumile emakhangala safuna bonke lesicabanga ukuthi bangaba nalo lwati labadzala eveni ngekukhula basinika ukuthi badini ngetinkundla seyikhona i-draft document nyalo kule viki elitako nje siya validation ukuthi bayawusitshela ukuthi lezi kubhaleke labakusho yini nase bakwendile ke lokho bese ihamba indlela efaneleke iyawufika lapho ifika khona igcina sevele yashaya but litiko selikwendile lokungangemandlalo social accountability framework nako sesakwenda lokunenge mane i-challenge kahulumende kusentwa ngemali nase uhamba umgama mase kunikile mali bese banetinkinga ke lokusebenta njani kenyalo but kithi kuyi-priority lokuthi kufuna ukuthi igcine yenteka lenzaba le social accountability framework but i-challenge sinayo imali nalo kwenta lama guidelines and everything bese sithi abantu bekuhamba bantu hlobo deliver lengicabanga ukuthi I'm happy ngala ma sentiments asenator Magagula lo ukuthi kufuna ukuthi silive kusala kusingena lo ukuthi tinfo tethu kufuna sijwayele ukutifandela
singathembi kusawuphuya imali sonke isikhathi ngoba kwethu lokho nanyalo nje abekunene basisita bona sahamba umgamo besinelithemba ukuthi basibeke ekugcineni kuqale kurolwe out but basenabo sebayashiya endleleni but bese bacedzile basithembise kona vecaleni but bebenako ukuthi bawuchubeka basisita manje ke vele uhulumende yena ngaphela ibudget icelwa ku PBC niyayenta nini nihambe nifike ku PBC bese nayo iyaphendula thithini asikayitholi support kule item le and ukuzisabhlungu lokuthi le item lena siva ngathi imcwa kakhulu ngoba i-item le biyesibayeni but kuzebe ngiyalo asikayitholi support ukuthi ingaba rolled out izifike ekugcineni Chair. Sukulahlekele ngiyona bengifuna mbama. Sukulahlekele ngiyona ngifuna mbama la kumthombeni sihlalo sihloniphekile. But la ngiphendule isihlalo indzaba yabo yema budgets etiko ukuthi yakho kanjani. I-budget etiko sihlalo kunema departments letiko anema heads onke. Lama departments lesinawo ahlala phansi lengama departments asho tidzingo tawo bese athi submitter seliyabuka litiko ukuthi yini lokungendeka sekuyasenjetwa ke sihlalo fayekhasi netifundza nato kanjalo futhi kunabo regional secretary lapho la icala khona le budget bayikhulumisela esifundzeni bayibuke ukuthi yini ama priorities bese bayaletha etiko sesiyayisebenta ke siyembili sihlalo bo RA ke sihlalo bangema political heads etifundza le i-budget nabangachamuka lamhla bathi abayadi ungangethusa kakhulu ukuthi ingabe ngabasebenza njani because thina letiko akwendeki sihambe physical siyohlola ukuthi bafunani kuphi thina sithatha lo sekubuya kubo ukuthi etifundzeni ukuthi yini tidzingo tetifundza and sizame ukufaka angikusho nibongenhloniphekelo ukuthi akusiko konke sekufuna ukutawungena because of le pairs le mali ayisiyo lenele kahle but onke amatiko onke ama departments kuningi la kufunako but atfala kutfolile kufaka timoto sizamile fanele singabayabonga bo RA mkhulu mehluko lowentekile etifundzeni in terms of ufundza timoto lebe sekude enhlobo batfukisi bathule timoto tiyashoda kuda stile mahhovisi etifundzeni bo RS bane timoto bese bahamba itinyawo but ukhwale zikwendile sihlalo uhulumende uzibambisile ukuthi kube khwalo kwentekako sihlalo sho sikafishali nje sihlalo sihloniphekile indzaba yabaphasi ifundza iyatiwa iwelfare yabo ngeke ngikhulume ngayo vele yona ngoba i-Royal Commission bafana nazo nawe nje ukuthi la parliament lokuthi bona babukola i-Royal Commission konke i-Royal Commission esibanikwe kona kude bangakanikwa kona esiphele sekhula ngabe housing allowance nabathi housing allowance bayithola ngabe imoto nathi imoto bayithola ngabe kude bangakuthola besho ukuthi nje basorted bo RA and I think ngamane bekuthi phela na usebenzi akwende kube happy ngasonke isikhathi ngalokutholawo ngento yabe soyatikhalela nje ke but nakhona ungento yabe sokukhala la kithi ngoba besoqonza ku Royal Commission ngoba bayadi indlela bo RA but ke sihlalo angikusho lokuthi ngiva ngathi bo RA banemthwalo wekusotha nzathu ama relations abo etifundzeni nalabasebenza nabo mina lengihleni nabo landlini la angisho ukuthi bangani bami noma siyevana yini but ngiyati maintainela mina njengendvuna litiko ema relations ami na PS kude siphambana khona kusho ukuthi ngenteka ngikhulumele ngikushoko nami angitshele ngemthetho angilayele ukuthi sizawusebenza kanje akuvumi lokuminister mase kasita akuvumi ngeke bese ngithina kwento ngengani kani so ngitshelise ungadvisile phela lona nguye controlling officer ngoye ngithi mina inkinga lesinayo ngeke siyifihle bahlonishwa lokuthi inkinga lesinayo nabo RA incumbi yabo abasebenzisana nabo RS abevani bane ma issues abo and just when incwadi iningi ukuthi sicane sishintshe lo RS abacashwa ngembo RS and ngithi indlela ukuthi singebashintsha ngoba awusamfuni wena ngoye ngithi ngiyacela sibo RA vele nabo sihlale sihloniphekile batame kusotha inkinga ama relations abo nalaba nama subordinates abo nami nginemthwalo wekusotha ama relations nema subordinates ami and ngeke mina ngisuke ngiyawuhlanganisa abantu esifundzeni ukuthi bakhona ukusebenzisana because ma personalities nje isho lenkulu la more than anything kungako ngisina le budget isuka le kubo noma ifike etikweni ngasuma ngome etikweni nakhona ngihlalele phasi ngenalo kucala bathi bangayinto abayicethe bese bazokungibriefa njenga minister ukuthi naki budget minister ngibuye lapho ngibuya khona and the same process ngile ngibheke ukuthi ngabe enteke esifundzeni ngile yafasa into ngabo le gcenge kwakho nami ngithwele nyase bangibikele bese sizoyidefenda ku PBC ngoye ngithi sihloniphekile ngiyacela ukuthi awu bo RA abane bakukhanze kufanele ukuthi babuke indlela yokusebenzisana etifundzeni mina nabo ngithi inkinga sesihlangana siba nemihlangano siyasebenzisana bekusede ama issues obviously ahlala avela ke mase kusenyindwa sihlalo sihloniphekile but ke bekusede longanani lokusiphambanisako sihlalo sihloniphekile
ngicela ngema seconds nje lamancane ngisale ngilandzela le list sihlalo imiphakathi ngicela umfana Nkosi Mphathwa ngicela kuphendula nje ukuthi imiphakathi fencing unfortunately lokuthi sengishilo lokuthi kento yabe sethinto tethu sitibukela phasi sitibeke emuva masicala le program le eminyaka ophelile isuswe ngilo litiko ngekubuka lokuthi vele sifuna kusenzane naba yaboshifu nemiphakathi sifuna kuyibona ishintsha lobuso bayo imiphakathi iba ngile mihle kubonakala kusemphakathini but unfortunately last year asitholanga ibudget le budget le ngisho send and what we did etikweni sagcina sithi no sicela amanenge ngoba sesikhulumile naboshifu bayithakasela lento and nani nibathembisile ukuthi ndakubuka sicela kule mali sinike yona ka capital project simane sale sinciphisa sikhipha 3 million kuyoyiqala le project saliba kwa le budget line and last year makule umnyaka sisele sikuwo sicale ngemali lebevese ngani kwayona bese relocatile ukuthi sikwende lo nyaka guess kwendekene banciphisela 3 million lebevese simthethe emalini emsendo walomnye umsendo welitiko basalo 3 million bamnciphisa basinike 1.2 1.5 million kule budget lena nje inciphile imali fencing lokusho ukuthi bobabe boshifu vele awu basitawukhala kule simo lesiphathi ke sethemba siParliament itasibambisana seyifika ematikweni lamanye lafanele ukuthi asikunakeni lokwethu sikubeke embili lokwethu lokuthi singakubukeli phansi nangabe singakhona kwenta umgwaco wa 3 billion ngiyabekisa ngawo yini lengasenda ukuthi singamspendi 1 billion kwakhe imiphakathi yethu nako lo lenguvile imithona amle imisinda kusho la ekutheni le miphakathi kufuna ibe sibuko kodwa ke kuphendula umbuto loyo ngilokuthi sisende ama consultations siyathi ke lokuthi evenda kangwane imiphakathi isebenza kanjani ngakhanza ukuthi sesiyakhile sifuna ushintshe but ke la kufanele khona sabuka indlela ukuthi sikungenele sikhulumise kahle lo ukuthi imiphakathi vele ibosale ngbencenye njengoba sabona lamanye amave ukhanze ukuthi kunemahovisi emphakathi emangweni bese ke babe shift sangahamba ke awuti isebentela lapha ke lasendela khona yena lapha abusela khona but nakhulunywa ngeadministration yalomphakathi noma abe nguphi shift uyawufika angene emahovisi akusebenza siyafisa ukuthi kufikwe lapho lokutawo kwenda lokuthi ke la noma sanga investor uhulumende lapho angakhona ku investor level khona ukuthi liyembili sihlalo sihloniphekile but ikhwale sikwendaka sikahlala isihlalo ema grader etigulumba yes kule regulations mfana Nkosi singafisa ukuthi kwenteke ngekufisa kwethu but kule regulations lasho angiyo lendlu lekufuna naseyifuna ushintsho ishintshe kwalandlini but however umphakathi inkundla akavimbele ukuthi singaqhamuka inhlangano icele esigulumba but lama regulations netifunza lama regulations ayavuma ukuthi ngaba ne regional project but inkinga yakhona ngilokuthi tawuraneka kanjani kusaka fikwa etheni ngaraneka kanjani but nje ngeduka wonke mfana Nkosi isihlalo ngaba kusho lokuthi ema regulations RDF now seyikhona idraft maneke kufuna siyimixe ka finance kufuna singavumela ngayo etikweni sitayiconsultela kahle kusendiwe luhlaka saconsultelwa tabe sezilimixwa ka finance atawufika nakuto timpunga nato tifake umvo wato ngilama regulations lawa lefuna athi asenge kanje lesigulumba lula siyakufisa kona but ukhanza lokuthi ema regulations anika ema councils emandla kwente ama priorities lama priorities ke asikhoni ngethene ukuthi singihulumende noma siyilitiko sithi abantu bathi ba prioritize ukuthi bente ini bese sesizabangentiko nabente lokunye lokusicabanga ukuthi ngabasida nawo but ke bathuthukisi bayafundisa kakhulu lengaphandle sihlalo emeleti umgwaco sitakuya sihlalo sihloniphekile siyohlola nje sentele ukuthi nathi mase sikhulumisana nelitiko lelifanele ka public works nemlingane sikhulumisana ukhanze ukuthi vele sibonile angisho ngomdumise induna ka public works lapho ngiyafika kwanje enduna etinkundla ngakhanza vele kubheke phasi mbamba ngivele ngidrose licingo ngikhona le tinzawo letinenge usukumile wamnguni wathi ma officials akamba ubuka ukuthi ngento kanjani letinye tikhwaze tilungisiwe but ke liqiniso lithi tazebe kunini sisebenza ukuthi sikonakela kuyo kufuna sibe nelihlelo vele loluphilako lwahulumende but imali nabe angayinikwa imali le enough works then uthi indlela wakhe imgwaco lengene emphakathini imgwaco siyakuzama nako lokusebenza naye usibambisile kunene and ngingacela ukuthi bobabe lemimangweni wayeboshifu nanabe ngosabuka immango bamane basonzete ama councils abo kubo basenisana nawo ngoba nyalo kude lokuvimba ukuthi inkundla council ingahamba yobiyela umphakathi ngemali RDF kude lokungavimba ukuthi bawokhonga amoto ngene emphakathi ngemali RDF nona sibonele umfana Nkosi noma 3 isihlalo enkwene nje kumfana Nkosi umlayeto lapho kuyinkundla yami ngikhona khona mina lemphakathini lo mphakathi weNkosi ngoba ngumuntu weNkosi loya siyawubiyela imali sifakile siyinkundla is over 1 million
Siyawubiyela sakhe ama-guard house sifuna ukuthi kube sibonelo zetinkhundla kube sibonelo zemphakathi asikatholi extra budget from hulumende lomkhulu sensele imali esinayo enkundleni ya-RDF ukuthi singakwenda lokho ukuthi ube mhle lomphakathi wethu lokho sikafishane siyacela ukuthi ama-councils vele akasonzele kubobabe asensele nabobabe labo bucopho vele bafana babobabe lefuna sibasende nabobabe babukele sive lemimangweni ukuthi sikhone ukuthuthuka lena sebakhweshile kubobabe sosekonakele sikuthethe la kusho umntwana enkosi lokuthi bo World Vision sekhwala bakwendako but World Vision stam defender size sime ngalunye ngoba ngento kanye la ngawukhale ngalolo dako kanti kugula lo wakho ngifala ukuthi World Vision uyayihlonipha ku protocol etikweni nakho afuna kwenda uyete etikweni semixe kuba phathi tifunza bambone awamixe phansi ama programs but ke ngalo ukuthi bobucopho nanabo ngento yakhanze ukuthi lokunye abasendi kahle bese bayamonisa but nje sitamkhulumisa naye ukuthi akachubeka kunake lokho ukuthi kusebenziswane kahle sihlalo sihloniphekile impunga Lorraine ikhulume ngetinkhundla ama priorities mhlonishwa chair entiwa ngilama councils sine silitiko kufundzisa nje ngentuthuko in general but bese lo muntu abakhethiwe lenkundleni enkundla council sekuba ngiyo lelethi kuqhamuka sicela kumphathi A kumphathi B sikwenta kanjani bakusebenza kwesibili lama regulations kwanyalo asasi le mali itawuhlehlwa ngokulingana lenkundla tonke tinkundla ngokulingana nase kufanele kushintshe lapho kuyaba ngama regulations la usho lo kwanyalo kodwa isasho nje ama regulations indzaba ke ukuthi kwenteka kahle yini it's unfortunate lento endzaba le iseyivela nase parliament bese bangathi nemntana ngosi ngathi ngiyelo ukuthinza thinzilo sikhuluma ngento abethe emphakathini munye ngiyayo enkundleni inye ngabekisa kulo hulumende lo bantu abathunywe ukuthi bawutfusa le live ngaphandle kwahulumende lomkhulu ngilabo labakhethwe phansi kuyiduty yabo lokuthi basuke baye kuhulumende lomkhulu bayothi thina sishoda ngani la sicela kwentelwa ukuthi ndawubekisa enkweni emine mangikhethwa kule term le nganikwa imandate kwathiwa indzaba yemgwaqo indzaba yemandi impela amahluleko lokuthi awuhluleke umsebenzi thina nje enkwene lokuhamba embili senomgwaqo nemandi nalenye inkundla ikanjalo nayo inewayo ama priorities ngiqonzele ukuthi ke ngabe ngeke bese uthi mawubona enkwene kwenteke emandi noma umgwaqo bese uthi wena kwenteka ngoba kuna minister nami ngisuka ngihambe ngento lezi very same process ngiyeka works nakudzinga micro projects ngihlanganise abantu bagcwalise amaform bayocela but nangabe kulenye inkundla ngenteka bathi abakasidakali uthi uyasonzela ukhanze ukuthi abakaceli ngaba unfortunate but nabacelile nabo ngabe sevela kwa lenza ukuthi abakanikwa ngani bona abacelile nabo nje abacelile nasenkweni baningi but leti indzawo etinengi ukhanze sabakaceli labantu beva nje ngathi bayifisa into but abakayiceli but ke kumthalo elitiko bathukisa ukuthi bawufundisa ngentuthuko vele bacube bafundise ngayo lephazi nekuthi ama priorities ukhanza ukuthi kulenye inkundla ba prioritize into ebonakalayo njengemgwaqo nemandi kulenye inkundla ba prioritize ukuthi incenye bakhetha ikolo ngiyabekisa kulabanye bathi thine income generating singama trucks ngiyabekisa yonke lentuthuko ngale mali ngileyo muntu ufuna imali yakhe lapho kufike kuhluphe khona ke chairperson ngilapho kwale mali bangakhona ukuyisebenzisa siyabe sesiyasukuma ngeselitiko kulamalanga nje besinemsebenzi sihambe yathi inkundla lapho khona masihlola lamabhuku ethu ukhomba ukuthi le nkundla lena emnyano phela yakhona ukuyisebenzisa imali yayo nalonyaka yakhona ukuyisebenzisa bese ke siyangenela iselitiko lokuthi nibanjwe yini inkinga sibe siyabasonzelela sihlala sihloniphekile sihlala sihloniphekile isikhathi sakho sihlalo ngathi sesilimele sihlalo kanje ke besingacela kwesilokunye sihlalo sekubhale ngalokuphenga sekuphendula ngalokubhaliwe sihlalo isikhathi sosinike sona ngcathi sikahle lokusikusasa sihlabe sesivele silungele sihlalo Siyabonga ndvuna yenkosi ngikhohlwe ukuthi kungene umvane enkosi Gegela lapha naye wenkosi nangabe bekhona nje sala afaka nje sebatawuphendvula ngikunike enkosi nangabe bonako lo ngakusho Cha ngiyabonga lo sesihlalweni ngiloku lengikhanza akuphendula minister Nkosi kusho ukuthi khulumekile Siyabonga sesifike ekugcineni siyabonga kakhulu timphendvulo lesesititfolile ku minister letisele sesititfola ekubhalweni umhlangano sofike ekugcineni siyabonga